Kapitan Enteng! Tata Badong, aglugan ka na. Ijay? Ijay tricycle ni Chip Kwarog ta itulod na ka ijay papanam. Ay, diya kaya taglogan iti tricycle na. Isu nga minti na kapila. Isu nga rod pinaandar na ijay tricycle na. Ay, oray jak makadandano ni Jay Papanak. No ti tricycle na matla ti pagluganak. Apay mo't nga tata. Denggem ati andar na. Oh, Apay aya, anya ti andar na aya. denggem ngamin ah. Ah. Oh. Ha? Ay. Nanggagmaw. Agoy uyag di andar na. Ha? Saan mat nga agoy uyak tata? Denggem ngamin na naimbag ah. Ah. Saan nga agoy uyak tata Badong? Anya nga raw. Agpaparaw laeng. Isumat lang nga isaw. Ha? Basta diya kaya taglogan. Naka-spooting at diya kaya ti karag-karag a pagloganan. Dahil di ko na. Nag-aglugan na ni tricycle na. Ay na, agat apura ka man ako nakon. Papanak agninong iti kasar. Ay, ada nalipata. Awa dun. Ay, no saan mo nga alaan day jay? Saan kan ang makakinit iti karnay? Ewan kaya. Ay, kaman ala ti postiso. Ay, sikan ibaunak manan. Ay, jak amo tinangidis-diswam. Iswasi ka ti mapan mangala. Agora ka tapanunutak no nang gideswak iti postiso. Anay, darasem tanay. Agbus-businan ni Kwarog. Angkal, nakasagana kan, mapantan. Ay, oo Anya pa nat-ururayam. Pagsagsaganaan ka, tasana basta-basta da ito'y tricycle ka. Nagdaan lang nga din. Sana basta-basta ko na pa. Intan, tapno makadanon ta, dagus. Sige, intang arutang. Nay, paray! Imo na gamit gayam nga may dito'y kasyaran. Awon pa na. Nagladaw ka. Ay na, maruruda kiti nagluganak at tricycle pare. Apay aya. Pudnaw, barbaraw, agkarapir di mait. Nagapa kami pa yan iti driver, tasyak matunti pagidronan na. Iso na ladaw ka? Wan paray, taagid-idap mo di tricycle na. Ay, wan kayang paray, nagluganam ngay. Iti tricycle ni Kwaro. Ha? Intulog na ka? Ay, nagpartak ang nakadanon dito. Iti pinagandar na. Zuy! Kuna na! Ha? Nakamin dito Ay, katno karag-karag di tricycle na. Nakadanon kayo adagas. Ewan ko naklagaro din. Ay, una yan. Ay, katno jak kaya taglugan iti tricycle na. Nagalas. Ay, padasip to paray. Nagpaspasi ka. Ay, pakpakawan! Jakla kaya taglugan di ta tricycle ni Kwaraw, ha? Nakapilpili ka mo iti paglugahan Mare. Ay, oray bakita kaun. Jak kaya taglugan iti makapatitanos at tricycle. Madaditan ni Kwarog. Aglugan na kaun, tanay maladaw ka gumatang iti lakaw. Sige lang, Maray. Umuna ka. Aw, nanatuyang. Umay kamot lumuganan. Jak kayat. Syaklangan ti tulod mo, Kwarog. Napili ni Marituyang iti pagluganan. Di na kano kayat dito itakarag-karag. Sige. Aguray kayo tinapintas sa tricycle, luwad na mauray, mauna natuyang. Maray, talaga ka di kaglugan. Saan? Si kalatan no kayat mo. Intang arutang, nanakwanang. Pilitin dakit din alumukan. Kadyak nga rod kayat. Ay, agurayak itinapintas at tricycle. Enteng, ninsamot marituyang dyan nakatakder iti waiting shed. Itay pa dita. Papanan na nga ta. Palingki siguro ta nakaigam iti basket. Agur uray iti pagluganan na. Ayan nga min dagita at tricycle aya. Ay, awan nga minti uray may saan nakaparada di ta paradaan da kay. Hindi Kwarog nga. Intulod na mata ni Marikwanang anak ipalingkay.
Di nakilugan ko man ni Marituyang. Ay, jak man amo ka ni Marituyang. Tasaan mo't anak ilugan. Urayak ang makasubli ni Mari Kwanang. Tainak man gumatang itila ko na. Uyon, Mare, nakasubli ka dagos. Imbag tada jay tricycle ni Kwaro nga nagluganak. Ay, nagrigat ita taglugan ni palengke, tadag tiltilew. Aya, Tiltiliwan da nagiti driver nga awan lisensya kan prangkisa na. na. Ay, saan ang mabutang ni Kwarog ta kompleto mat ti papeles na. Wen Uray no karag-karag jay tricycle na, ta saan abugos. kan may sa agbagkat ni Kwarog iti karga. Agam dagiti dadduma, nagsasadot dang agbagkat iti karga. Ay, Mare, apay asaan anak ilugan kan ka ni Marituyang? Napili. Di na kaya taglugan iti tricycle ni Kwarog takarag-karag kanaw. Kahit awan mat nga ron ti pagluganan na. Makamumot na. Malaman, awan pailaan. Nakarartin tumay. Wen nga ron Ay, ayan nga min, dagiti daddo at tricycle dito'y kabildatan. Apay nga awan karga day ta basket mo? Jak nakapan ije palingkay. Tapay, anya tinararamid mo? Awan paglugana. Nagado di ta tricycle? Awan da. Kasano nga awan? Awan mati lumabas. Nagkapoy kan. Nila ang Kwarog tagpaspasada. Jak met kay taglugan ije tricycle na. Tanaglating. Kahit anya ita, saan ka na nagapanadya palengke? Si Kantopay nakapilpili ka mo. Di mo ni palagi. Taga po yung nagluga na kiti a tricycle na barbaraw. Saan mat ang makasangat? Apay asan kayo nagpasada? Talaga saan kami ang nagpasada, Chip? Amin kami at tricycle driver. Napanan nyo aya? Ha? Nagsusugal kami, Chip. Anya? Kalpasan na, nagiinom kami. Sa dinaw? Ijay laod, Chip. At damayat apagainuman kan pagsusugalan ijay. Ay, isumod lagay mga awan nagpasada. Si kalaang mo tinagpasada, Chip. Ado ti agur-uray ti pagluganan dang agpailay. Intulod mo kumaamin idan Ha? Jakmut ka ba alan Kan may sa, mga numaperdi da ito'y tricycle kao. No agilugan na kiti adaw. Sa bagay. Angam, Chip. Apay ngamin na di mo pasukatan. Jay kumamat baro akaskan ka. Unya raud. Uy, awan datata ba dong kananatuyang? Saan pa'y akayat apagluganan dagiti babalasang? Sayang dagiti napipintas a checks. Jay napintas a tricycle ti kayat da apagluganan. Naglukon da gito tricycle driver. Tapay. Agiinom ka nagsusugal da ka no. Ay, kat no bawal ti agsugal. Dapat danda ni nagapa Ay, una yun. Ay, disiplinam dagiti tricycle driver. Di dala tutuladan ni Kwarog ang nagagat ng agpasada. Iso nga awan oras kan panawin na nga agsugal kan aginom. Ay, win nga rod Ay, dayta nga men panagin inom kan panagsugsugal. Dayta ti pangrugyan ti apa. At danto manen may barangay, gaputa nagdidin nanog damanan. May kanaglugan, tatabadong. Na! Napintas to'y tricycle mo Ay katuna, tata. Amok nga main at tinapintas at tricycle ti kayat yu apagluganan. Ay katuan diya kaya ti karag-karag. Malaglugan kayon. Ay, wan man. Papanan yaw, tata. Ijay ilay. Mapanak man nagpapukais. Sige nga, Rod. Taitulod kayo, ije pagpapukisan yaw. Nay. Apay dito tricycle mo Ay na, gagangay na, tata. Diwer, Mike. Ay na,
Agangay na ko nagtumot. Kaslan na bartak na ito yung tricycle mo ah. Ha? Ay, saan tata? Ang siya tinakainom. Ha? Aya! Gun. Iswasan na ito yung tricycle tinabartog. Hindi ka tiyak, tata. Ay, sus! Ay, sus! Delikado nga ron ano kasta niya. Ay! Ay! Kaya pa iti agmaneho, tata Badong. Saan ka madanagan? Ay! Paigid daw! Paigid daw! Ay! Apa nga tata? Nakatengteng nga tamatan! Ay! Ay, ulang niya. Diya ka na, tata Badong. Makatuglupak namin ka. Nay! Ay, naigid unay! Ay, unay kan tata. Ha? Di ka mauawatan. Ha? Nung nakapatang nga, agreklamo ka. Nung nakapaigid, agreklamo ka manan. Ay, di ka kumamat abong ungat ah. Tanay, delikado ti madisgrasya. Ay, matinagtan! Ay! Saan tata? Danag yun ay Natingalaunay! Ipaigid mo! Idong parkon to kay. Ay, ipaigid mo ko na lang arutin! Ay, natingalaunay! Ay, naigid mo't launay! Idong parkon na talaga. Ay! Umaikan, Badong! Di ka batbati! Anya ay bam. Ay, teka rarwak pare. Na, Nabatin sa matin di kalsada. yay. Agasamat ngamin. Dandani kami na idong par. Dandani kami natin nag-ididiraas pare. Ay, ura sinumat no kasta ti mapasamak. Talaga mabatit ti kararwan na. Tulungan naman kiti pare ang mga lawit ti bagbagay. Wala. Nakabatbati ak samatan. Ay, aguray ka. Ha? Apa agsubli pa ti kararwam? Diyak amo ah. Saan yay. sapay, mate? Aguray ka. Hop! May kan, Badong. Na, Di ka agbat, bati. na. May kan! Ay, At? agyaman ak pare ah. Ano ti panagrik nam? Adan! Ups. Oy! Umayon pare. Da! Dandanin makadanon di kararwak. Maminsan pa. Sige. May kan, Badong. Di ka agbat, bati, Badong. Na, May kan! agure ka pare. Apay? Ay, saan na ngay may tapno agpaalaw ken ka? Ay, anya nga ron. Umayak agreklamo. Hindi ti reklamo. Ireklamo jay driver ti tricycle ang nagluganak. Ay, rumbang lang ay reklamo. Tapno agnakam. Gapoy ti reklamo ni Kabadong. Pinaayaban amin ni Kapitan dagiti tricycle driver diti barangay Kabildatan. Nasayat nga rod no kasta, maray. Ay, sigurado makang ngagdaken ni Kapitan. Saan dangan anadan dagiti pasaheros da? Kasanaw kat agiinom damot nga men. Agsusugal da kalupay. Pudno aya, maray. Kuwan. Nilaangan ko arog tinasing puta tricycle driver diti Kabildatan. Oho, di mo man mat ibagbag at hikasta. Uray no karag-karag jay tricycle na naanos. Kasta aya. Wan. Handa pa discount mo senior citizen ka. Awan discount ko kadagiti paglugluganak a driver. Nayunan da pa'y kati pamasahem Ha? Kita man ni Kwaraw. Sana bastag nayon iti pamasahe. Naanos kung naktumot kan ka. Saan akas ka dagiti daduma. Nga itimbagan ni uncle ko kada kayaw. Inong tanda kami, Chief. Sinirmunan na kami pa. Da kayong tumot nga men. Amo yung abawal ti agsusugal. Nagsusugal kayo pa lang. Ngamnua pa nga pati aginaw iti arak at bawal. Una, tanong mabartak ka. Delikado no mag-drive ka. Paka-aksidensyan day ta. Sa bagay matkit di Inakaon. Sumaruno ako ni tipila. Eksakto. Agur-uray ni Nana tuyang iti pagluganan na. Ingkan, Chief. Ay, unay mo't day ta-tricyclean. Permi ama kasisirap. Sapay dito isang wanak ti simardengan na. Nagpigsa ti busina na.
Agoy-uyak pa'y ka di tibusina to'y tricycle kao, nanatuyang. Ha? Ay, saan mo tayo kwaraog? Agpaparaw ka di pa'y. Oh, danggaman. Na, mayatan kwaraog. Ay na, isumot lagayam ama kasisirap. Ta istinlason da ito'y tricycle mau. Umay ka nga rodan lumugan. Kabarbaro da ito'y tricycle kao. Ay, wan, pati busina nakit barbaraw. Ay na. Ay na, kwaro, believe da itakan ka. Ta saan lang anasaya at yuganim, ngam napabarumpay ta tricycle mo. Hala, sige. Dito ang tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Ayaman kami, iting ko'y panagdangay.